L-Orkestra Filarmonika ta' Malta tieħu sehem fil-Festival dei Due Mondi fi Spoleto l-Italja, festival annwali ta' ġimagħtejn fis-sajf li jinkludi kunċerti, opera, danza, drama u arti viżiva b'aktar minn 600 artist mistieden. L-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tiftaħ il-festival permezz tal-opera Hadrian li se tittella fit-Teatro Nuovo Giancarlo Menotti taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Johann Debu. It's wonderful to play Hadrian in Spoleto, which is maybe the closest we can get to the original places where this piece happened, the Villa Hadriana in Tibur. So it's a great event to be so close to the actual history of the piece. Hadrian hija opera b'mużika tal-kantawtur Amerikan-Kanadiż Rufus Wainwright, ibbażata fuq il-ħajja tal-Imperatur Ruman Hadrian. L-opera fiha 4 tipkor kbir, ħafna karattri, storja ta' mħabba, storja politika, l-elementi kollha ta' opera klassika kbira. Dan ħajkun festival apparti li prestiġjuż ħafna ħatiftħu il-festival l-orkestra. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Carlo Mikallef qal li l-MTA timbotta r-reklamar ta' Malta barra mixtutna permezz ta' programmi bħal dawn. Però mezz importanti kif wieħed iwassal l-ispirtu ta' pajjiż, kif wieħed iwassal il-kultura ta' pajjiżna huwa permezz ta' artisti bħalma huwa l-MPO li hemmhekk imur iwassal il-messaġġ ta' pajjiżna, iwassal il-mużika li tirrifletti l-ispirtu tal-poplu Malti. L-opera tirrakkonta relazzjoni bejn l-Imperatur Hadrian ma' Antonius b'dan tal-aħħar jereq fi xmara Nil u l-Imperatur iħossu mkisser bl-aħbar.